بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله واثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. И захвала Алхамди припади на Аллах еске зил джелали вел икрам, салавати селами аная упрамаро мангло пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. O Allah zil джелали вел икрам, субханаллах ва таала, stvoringja deshudui masek, stvoringja elhamdulillahi rabbil alemin, hem stvoringja I puvda, stvoringja o arshida, hem stvoringja menge sarsova kergjum deshudui masek, elhamdulillahi hem kodla deshudui masekja, I siamen štar masekja kota I hurum, so znači nala blagoslovi me štar masekja. Koa kala štar masekja pripadinala amenge o muharemi masek. Muharem masek, o prvo muharemi, znači nala kuvajako muharemi, znači nala hidžresko nevo berš. Sarsu I si kristijanen nova godina slavinena I amenda isto muslimajna I si amen nevo berš, kuvajako nevo berš, ko 1447 hidžresko berš. So značinala hidžra. Hidžresko berš značinala kaj o Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem preselingja petari Meka tki Medina, a da vas značinala hidžra, emo togaš počminala pe te računinalpe o muslimansko hidžresko berš. I adaleske elhamdulillahi rabbil alemin soj najvažno ko akava masek. O Allah zil dželali vel ikram preporučinela menge ko akava masek tena grešina. O Allah dželešanuhu preporučinela menge, naredinela menge, so šaj te kera ibadeti te čitina u Kurani, te kera namazi, rakjate te ušta, te kera salatul lejl, hem te kera so poviše ibadeti, so poviše namazija, te kera nafile, koja kava masek, znači muharemi, vakerala menge o Allah dželešanuhu kaj trebela te pazinamen mate grešina. Ja Rabbil alemin, mulinatu devla gudleja ja Rabbil alemin te mukjamenge to rahmeti upravamende, ja Allah zil dželali vel ikram, hem tena grešina koja kava masek. Međutim, so vakerala pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. O dostojno hadisi ko taro pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vakerala menge na ne pošužo posti palo Ramazani o posti rafat ko rafati so posti nalape hem akava posti muhareme skoro. Pa na ne važno kobora menka postina, so poviše te postina, so poviše divesate postina, ki o Allah dželešanuhu te vazdel amaro deređe toa ko Allah dželešanuhu mangle. Pa sarinenge Muhammedeskere ümeteske čestitinava o hidžresko nevo berš 1447 godina, Kabuli, Makbuli tovol sa pralenge, penjenge, muslimanenge ki celo dunjaja o Allah dželešanuhu te mukel po rahmeti hem rahatluko o Allah dželešanuhu subhanallah ve ta'ala te delamen makfireti hem te oprostinala menge amare günaha. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametul mu'minine bi rahmetike erhamer rahimin. Kabuli neko voltu menge o hidžresko nevo berš sojtano ko 26. juni 2025. godina kuvaja ko prvo muharemi. Assalamu alaikum rahmetullah ve bereketuhu.